kagiat sakuahing amiril mukminin wungu saking pemerman pungun tumedun hanering janawisme hamawre hasucian raresa ngambil tuyaning udu hake kemo hake kurang wajah saking braja lepak nuju balik pesalatan hari sangrang sok busana salah jubah wasre tekeneng mahkute gelar hingkang pasujudan nulia sembahyang rakaat salam sawu sesalam baca ayat kursi tekenang zikir dinulur dan doa hiku hanadan ada maring hiang wawakasan maka miwahrana dipun aja manggih sengkalane dunia satakadang yaumul kiamat